ye wo difo ene ye wo difo odifo na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe difo bi de ho akobata no a ye wa difo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo behunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wo mu se wo yale na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wama wodiane adi kosi se wo abisa for a try ho kakra ye sign aba e live o Kumawood TV so and Facebook Kumawood TV, YouTube Kumawood TV and you know yemfa yemfa last story emra na fe sorry so lots of messages and aba na me pese me the story ne beba na me wia makan kakra e de amount sa story bi aba na story no areho pa areho anything enkofort Ghana has sebio ya betin the penny bi so we finance e bete be anti bi cry e kote obi ti se sebio woyo me ho nsem obehwe banks ahodo ankofo sika afa wo mo nsem akwa yentimi enjeli ba kokra yentimi nche ba kokra wonum nyina na Ghana ha eco free of charge but you can is we akobo pani bi tu ene ade achese ho nsem no kra no obeye yeswa no obehwe na adwo na afi wonte ho nsem ebiem nenso ene abrante bi a wakoyi obi eye rice cooker aya jeli no ehwe video no rice cooker mo no kwa me nyanti dabi ukowi ade a wawia se wote mo no se wante wawia na wo san wia rice cooker kan ho rice cooker na wia me mo dia yin so na me te mo pe ya rice cooker na me se rice cooker na yo dia ba cho da bi mo no de wia ai tinka o de kono o kono ka me ko se ni mo no ma ti bi o ko da tin wa bi ma ya de ba ko bi eye mo a ya no ade dada ne kan sai ente mo a ya no u ko dibi oh ana do aba prison na komo dew ada wunya adwuma ba cha ti le kwa namba na mi mu bia ho tebe so na metu ti ma me by force bi ku da bi fi ku da kechi o mbeti o me na ma pi da su ka na ba me te mo mpam ko fo mpam ko fo na me se me ko fo na komo da de me na mo se na me se me fi tebe so na metu okay so se tebe so na metu bia ai mo de ko police station abuse formula until me da when we go to process 2 weeks material am papa there every ma me e come papa e ma me go e police we go here police one man see at the neighbor the family and the court the family in court so we court one man there the class of the machine the dia so na work here dia some na work na say me panichao the bad see am papa every yampa atifo asaba woka no na attempt to steal just so yes we ya bibi but ya nchoro ha say mo radisha akozuko okay ane je ko di asem okay nya me nam na basa so na watuna branche ya so na okowi amonti ya mano nim pie do se ko so na watumi dia ko pie asem yeah na sa aje di na police ni ko na etumi di asem abra obi ede etu akọ robin no de ta fane na mani chiki yeah na me nenim no kure sape pepe na e bi content njino na me on nenim no kure e ba de say ya na abraho adefa ba bi no so chi obi wie say ya on so tumi pekọ du bi bo so ti fi na da bi akonfo be wi da bi akonfo be na okoto konfo na ache no sin kan be wi amu na e dia ya na ne nyintumu no aye bi ya ho kakra because wo bi fi da bi ya wi ame mi su eba mi TV ni abe wai eba mi break ni abe tamko na na ma beto housing ga obedi mu no kore be ni eno na ya na nsem bi sei no om go boko na ye busan sei won won fa di fi oba sei bi o ka se mi ko no so mta do yenti na mi di ehia eno na nke ye je na tun ato an ka sa yenim ni asi fi open ye to na so wi amu sa mi fie kura na ma anche wantuma e bi akameta bata ba o kakra nti eno de ya na ye hye dansi kwa ba ya se the case ni ye okay na ye fan compare ko video mo tifie yan fan compare wa yo media o tifie yan fan compare anas ni ye bo ni to e besi na yentimi hwehwe mu hu no kole e wo ma brante ye wo koya ya ye
yamfa ko MPA woni fie ko bo na seconds ye bo ni tuyi ayeti machini pakura wo dem besi ne yente bi aye ko ne bra sa yente dan tebe me akoma nto ye yamu so wi na de gunsen ye ni a no so man to sini kakra no na ya na de bi aye kase o man no sabita church mumra no e chinketwa enja aha no na de bi aye ko su di sa anko mo na e to me bi za akase no so na achi o mo akomo nsa gbo machi no mo so munya kamafo ye be se pay for say no nipa wo ye bia wo bega ye fa say lawyer wo no ye nipa ni nipa ntem lokwafo a wo be hye mama asundie aba it is a tambia asamba no fa nto ba bia da ye ne say we ni ode ba ni we ska chen we ni ode ba no sebe ta fracture di bibi wa ba mu che wi ya da bia da o man ye yo no ye nya na no so na urade be so bu atan o ba wi ase de na ba ye me be ye lawyer say na wudi wa asem fa me be ye judge say na wubu ansem fa ye wasema nya emu entanjia enti ye nya na ne kwa so ye we issue wa yetimi de ba na sa be lawyer wa akura me hu bi kra da se promo ye lawyer fu e wo bebrebe ye de asem bia ba otie story na otimi se we ye kom na epura no aka se sa case we de esem de na so ma dia mo fa metua akura me ne betena se na tibia be se sa ya de fo ni bi ntimi nya bi sika no mabo ano mo change gas na temu na komkowu na ya ba ne ma we sika no age no wache asem ne kakra saa ne ye komo se ugu ba sa judge bi di asem ba no za kwa we die rest do start na asem he busuafo edi na jiba ya efie na enye diwe dia me am fa na se sa na tebia nya judge bi sa mpo no me kwa menti bi da menti bi da yesere omo no mu nyina ye no mu kra na mobrofo ba monim kase etim de nkofo bi e da prison ba obehwe na asem nya asem bia wuti so wo mobo wuti so bi efiri ba asem na aba akanya sa na o say ye akaja ju so watu next movie aka so aso ogu issue ni bi na so du sika wura nti na wura de dum mu bi no da bi o mo dia kugo o mu dem fi say wura de se o ma emu wo nchira sen say wo dia firi oni pa wo ye to be o mu so nya bi ma ne nko no mu nya sen nsem nya no ma fa no welcome nsem nya no ma fa no welcome akra de emobo we say o si jona na mu gu ra sika na nka ye no kora ampa dia na wo te kakra die na no hundu ko je ya ma no ma no bi bokra so on komra ne fa ntwe na so etuma ko je no bi bokro no na akro bo iti ho so ja so bi akum obi e che no no na mo sa agura bi etwa anu nkra ye mkoku nkra mo ni be sa yo boys on kretimi che se ba kunya 8 na ye che ni mira mu no enu am say no mo court ti mira mu ye se ba mo 3 years se de sa no be kitani akana yo akum ni ba bi o wawu ya mo bi 3 years no ba cha o ya wa kra ni ti ti mira ye mo na mani yo yesro nyema bi wa yo mu ne ye na makuru ni munya fanye de o jambe me ka se kro no ya na mi hu ya kra be ye de ntum no ka so bi abokro no se aban o ko je bosia fra brochire ba na bosia no ye de ama o mani nyina dia o na ko pa ba o mani nyina dia na da ya won ti me fa nje kro ni okay na light of edundundun enema yesase mutimi de mo pekotu godu ye mu de mo de ye enema ekoso o ma we mu no ni nda ye ni tua okay da ya otaso ma making it is because of krom na kwa we de no mo bra enye pe enye pe wo de ko sa dia kwa we kan ye ne kura dia sa ne kura dia judge no bu asem no ya ko fie communiska yes wajib bam ya fa the telephone so to mo moje ayi mujisi bibia wo mi hwa tutu sa sem bi wono ma wo siste ne kopa so enkosa kosa we do atwuma sama ma sem bi sipo wo ko fie afa telephone friend so ko fie no kasia papa akwaro ya stop asu bi no ya stop mpacho asem we die wada ma je dodo die na kwani ndem papa mi na dem depending bi kura girlfriend keke nka boy bi ya sa make sure say just o mo ba na mu so anon ko timi yako na e se wa ka kwa dem ba ho dimension na mu say because asem we kwa de asem wa kan atwuma jo because obi di case ko court da bia na case da bia nipa no mo court
okoye free case na say wo na de me akọ court de bia case no court de bia da ko se me ho fa me ma so bi so nko court ma me eni pa no go do court for we see free case na bi when him say my bench warrant I get the chase any pa no what be that anzo ba ko na made ai but the other some no call here the ono wan court there oyoke yeah the bench warrant for chi ni pa na ono sa na tie wa sumo okọ enipa no call so ya free case na wi one day na so enipa no dey case ni call be twice say 3 times cry no on court no ntimi nkasa dey ntina wa ma o do case abaya free wa ma oni e fa bench warrant nko chi na mum di ono okọ da bia okonya so otum once wa anko o se ne ho mfa no na wa sumo obi so nkosi anan nipa no kodu wo no ye se Africa case na wi ba prosecutor ejina ye ma ye the bench warrant e ko chi se nipa no ne za o tum chi no se me ho to si ai ne ho mo mre ne ho mo mre ai cha sister bi ona be ba ko no wi ana police for be so mu na gugu na sister no sese ne ho wie no ana ko police station obi police station asem no panyin nsem panyin no was wow obani we say ai mama no no ansa na kwa no na yesa de ne kokko ampe ko jere ne du buku ni ache sister no basma me no ntwempra ona me jare sisi a sister is ono so mpesa ana go se baby na papa police ni ebo ye no panyin no Omo wi ade ya na kwa na be. Mo maka ne do magugu. Na kwa na mfafie. No, yo maka agugu. Na me ne boafo. Aye, etu me esi da. Aya mo keke. Esi da. Akwa no wehi. Me mu fie ni bi. Etu ma tua. Anya da kwa na tu. Omo gu. Please won me ni asem dem so. Omo ni so yem tetentete na. Bebe wa. Nyame hwe ye nyina ko se ko fojai if you do good you do for yourself if you do bad you do for yourself o ye papa o ye fa ya no wo se wo ni ho ni ade ma ko me to wo asem no se sa wo so ye wo nua dia wo ho e ba papa yiro payiro wo se no fie no mu nyamo hye me do mu wenje ya ne otunzo ma me men ka wo ya unya 111 111 what you wear 111 David say you tini yan kan okrantro enti me kwakora na me bodi me koye bibia me bodi enti ube nwa na cheso obibia som o for the na wo ya ni me na nya 101 ete pasa ka wale 35 40 20 30 o hwe ba ho young guys ye bodan sa entro bodan sa na me ko balance da so jani fe no bo so jani fe no bo then Brahma men call messages amen kan kakra emebusian for ansana yes sorry so good morning Diane. I love your program. God bless you. I really appreciate this morning. You know, it's all about the opinion on the occult man. Satan is actually, you know, at work. You kind of saying. Good morning, Miss Diane. If you take someone's thing and you didn't actually tell the person, someone also take your thing and you curse the person, it will return back to you. All right. Hello. Good morning. Good morning. Sweetie pie, what are you want to say? Why not? Me adom. Why not? Me can say. Debbie, catch me. Papa, you can't say. I just you. I know you Jama. So Jama any day. Yo, Yamishano, young quay any me. Yeah, that's so Kumawood. Oh, hello, good morning. Good morning. Yes, my dear. Pacho, my mean too. Good morning. Pacho, ain't you? All right. Yeah. They have actually okay.
we don't have rights, we don't all this. And now we can try. Capacity problem. One like set of the line. Okay. That can only say that it's not have rights. There which means that we're doing a good program. But now you didn't know. Because we are doing guarantee you right to do all those things. All right, thank you so much for calling. Okay. You have rights. All right. Yeah. Pachoyo. Let's keep them all the about all those. Okay. Thank you so much. Thank you for calling. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, question talk all day. Nice one. Opportunity way. Okay. Medasipi, Michobi out of Credit Queen's meeting. All right. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, Pacho Minty o Midofo. Me Pacho Minty o Sweetie Pie. Hello, good morning. Pacho Minty o Boko. Ame. Me fako be biom pese mistake it to me time. Ojam. Bye. Yeah. Hello, last caller. Sorry. Okay. Brian ko. Yeah, ko dia ngeja. Me check Gonja Palace. Okay. Gonja Palace. Okay. Masacha tete. All right. No ma check la metu. Okay. Ma check na papa your friends no ekwa. Mr. Ewa. Say mo check no. Ma check some dey kus. All right. Okay. Everything for yeah, the must say mo share your brain as soon see. Nyame adomo chana ebi samba. Bye bye. You would D4 and you would D4. O D4 na ya bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no no ena na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo hawo kure hawo wo hwa abodamfo wa ha ena ya ba ha wo behunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na eni gi se ma wo mu se wo yale na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wamo aduane adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se wo ko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no all 9 fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame nana ya bo akodifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ya kwa wo se yemfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se wo ba no anase wankasa mu problem na be dey ebe sofo
jidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e de owo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me no wo na me no wo ka sa asem no bra anyi achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe ma kira ko ade benyam ye 0243 356583 bra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese amen.